Snima. Snima, a? Da. I to je loša. Stvarno se klimus. Kako će sad? To se ovak nek treba raditi. Klima se, draga, na tebe sam ga lavio. Bježi Andrej da me... Dobre. A sportski komentator neki? Ajde ti. Hajde govori. Ovo je Posavec, Posavski Gonić, Don. I tu susjed neki. Koji je nešto kak ti pulin, ali... Izgleda fačuk ipak nekako. Hajde još, dečki. Dečki su umorni. Iz njihove perspektive, gdje si done? Krova se. Klima mi se. Ću mi potrošiti svo mjesto. Ne veze budemo ali imaš ti za prebaciti. Nemam. Da te budeju potukli još. Da. To papir neki obično sve. Kamo odeš? Gdje si sad?
Don Osim. Odi, odna. Odi. Odi, Donovane. Odi. Ua, balja. Ua. Sad svi malo skupa tak. Andreja, reci za privatnu kolekciju sa trga 22. lipnja. Andreja Š. Op. I još našu zgradu. I to bi bilo dosta, ja mislim, a? Ma ništa. Dobro, ajde, ja gasim. Tu isto.